Reka nizere ko mumeze neza cyane, turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu, umwaka n'uw'ibihumbi 2025. Hano kugira ngo mbagezeho amakuru agiye atandukanye yiriwe avugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko uyu munsi amakuru yacu cyane cyane aragaruka ku butabera. Turarebera hamwe Ntazinda Erasme wahoze ari umuyobozi w'akarere ka Nyanza uregwa icyaha cy'ubushoreke n'icyo guta urugo, ku cyemezo yaje kuza gufatirwa. Turaza no kureba nanone kuri Moses Turahirwa nawe uko bimeze, ariko hari indi nkuru imaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye yamenyekanye ku itariki 7 z'uku kwezi. Ni inkuru y'uwitwa Habiyaremye Zakari uzwi nka Bishop Gafaranga. Uyu nawe ibye ntago bimeze neza, ngira ngo ni amakuru menshi turi buze kugenda tugarukaho muri aya makuru. Niba ari n'ubwa mbere ugeze hano kuno muyoboro wacu Amakuru XTV, niba utarakanze kuri subscribe, uyu niwo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo n'ubundi tuzajye dukomeza kugenda tubana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ubwo rero munyemerere amakuru yacu tuyahere mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, babwire ko rwafashe umwanzuro wo gufunga by'agateganyo iminsi 30 Turahirwa Moses ukurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko ku wa gatandatu Gicurasi 2025 Turahirwa aburanye ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 9 Gicurasi nibwo urukiko rwemeje ko uyu munyamideli afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo yitabaga urukiko, Turahirwa yasobanuye ko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bimugiraho ingaruka mu myitwarire ye ya buri munsi, harimo no gukora ibikorwa atabanje kubitekerezaho. Yavuze ko kandi amaze igihe yaratangiye urugendo rwo kwivuza, ndetse agaragaza ko yiyemeje gukomeza kubahiriza amabwiriza y'abaganga. Nubwo yagaragaje uko ahagaze, urukiko rwanzuye ko hari ibyo n'ubundi agomba kuba agikurikiranwaho, rero rugategeka ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Hanyuma munyemerere nanone tujye ku nkuru y'uwitwa Ntazinda Erasme wahoze ari umuyobozi w'akarere ka Nyanza uregwa icyaha cy'ubushoreke n'icyo guta urugo. Yafatiwe icyemezo cyo kurekurwa nyuma y'uko umugore we yanditse ibaruwa imubabarira ku kirego yari yaratanze. Icyemezo cyasomwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Gicurasi 2025, kivuga ko Ntazinda Erasme arekurwa hashingiwe ku ibaruwa yanditswe n'umugore we w'isezerano. Urukiko rwafashe iki cyemezo cyo kurekura Ntazinda bitewe n'iyo baruwa yanditswe n'umugore we amubabarira ku kirego yari yatanze tariki ya 3 Gicurasi 2025, ari nacyo cyatumye uyu wahoze ari umuyobozi w'akarere agezwa imbere y'urukiko muri iki cyumweru. Wa kabiri tariki 6 Gicurasi 2025, ubwo ubushinjacyaha bwagezaga Ntazinda Erasme imbere y'urukiko, umunyamategeko umwunganira Maître Nyangenzi Bonane yahise ageza ku mucamanza inzitizi bafite
bifuzaga ko iburanisha risubikwa. Mu buryo buzimije, umunyamategeko yavugaga ko icyifuzo cyabo gishingiye ku ngingo y'140 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ryo muri 2018, aho iyi ngingo ifite umutwe ugira uti: ikurikirana ry'icyaha cy'ubushoreke n'icyo guta urugo. Igira iti: gukurikirana icyaha cy'ubushoreke n'icyo guta urugo ntibishobora kuba hatareze uwahemukiwe mu bashyingiranywe. Uwahemukiwe ashobora gusaba guhagarika ikurikirana ry'urubanza aho rwaba rugeze hose, iyo yabisubiyeho akareka ikirego cye. Hanyuma icyakora kandi iyo dosiye yarangije kuregwa urukiko cyangwa urukiko gufatwaho icyemezo kwisubiraho ntibihita bihagarika isuzumwa ry'urubanza cyangwa irangiza ryarwo. Umucamanza arabisuzuma akaba yabyemera cyangwa akabyanga, akanasobanura impamvu. Iki cyifuzo cyari gishingiye ku ibaruwa yanditswe n'umugore wa Ntazinda Erasme wanditse ashaka guhagarika ikirego ndetse anababarira umugabo we, ari nayo yagendeweho hafatwa icyemezo cyo kumurekura. Ubushinjacyaha butagize byinshi buvuga kuri iki cyifuzo cy'uruhande rw'uregwa, buvuga ko cyasuzumwa n'urukiko ubundi kigafatwaho icyemezo. Tukiri aha ngaha nanone kandi ndagira ngo mbabwire ko amakuru y'uwitwa Bishop Gafaranga wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nyine nka Bishop Gafaranga, ariko yitwa Habiyaremye Zakari. Uyu nguyu nawe ibye ntabwo bimeze neza habe na gatoya. Ngira ngo ni amakuru yasohotse ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'2025. Ni ibaruwa yavugaga ko uwitwa Habiyaremye Zakari umenyerewe ku izina nka Bishop Gafaranga yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumukurikiranyeho gukora ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Avugwaho rero guhohotera umugore we wa kabiri ariwe ngo Annette Murava. Bishop Gafaranga yatawe muri yombi kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Gicurasi 2025 nk'uko byemejwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, rwavuze ko akurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina, ariko ngira ngo nta byinshi bigeze batangaza, dore ko umuvugizi wa RIB Dr Murangira BCL wirinze kugira byinshi avuga ku byaha bikurikiranywe kuri Bishop Gafaranga. Yavuze ko amakuru arambuye azatangazwa mu gihe gikwiye kuko ubu hakiri gukorwa iperereza ry'ibanze. Dr Murangira BCL yagize ati ni detayi amakuru arambuye y'iperereza amaze kubazwa tuzababwira ibyaha byose aregwa. Abakuru ngira ngo twari twababwiye nuko nyine ahanini n'ubundi benshi bagendaga nyine bavuga ko ahanini nyine bishingiye n'ubundi kwihohotera n'ubundi ngo
shingiye nyine ku gitsina ariko uyu munsi we ngira ngo nibwo nabonye Bishop Gafaranga ari mu nzira zo kuba yashaka umunyamategeko cyangwa se umuroya umwunganira kugira ngo n'ubundi abashe kuburana. Hanyuma rero mukomeze gusengera Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava bakomeze gusubirana naho nge ndabakunda cyane.